Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ya kamet basa jong unong hikai berim ke Saint Edmund School Shillong antap hakani kanong ba haka khatnde tarik risau arhajar arpusau. Uni uri uniam nagajinga selok Christian Brothers but unong hikai bapau nam ula klatno haka step jong ka khatlai tarik risau hagowa hadian gajing shitom ke balaban ni ula katuk anisnam. Katkum gajinga thu jong principal beminta ke Saint Edmund School Shillong u brother Solomon Morris ke Jingthrang bakhatdu jong u brother Dizoza kalong badi bantap ya kamet ke basa jong u Shillong. Lakhai u brother Dizoza hakalai phau tarik nailur shejak nais pa san phau but ula pendap ya gajing puli graduation haka subject history na Saint Edmund's College Shillong haus nam shejak nais pa new phui. Ula dan Saint Edmund School kum unong hikai lakumba arpu prasnam ai hashwa bu unmi ino naganiga school namar ka jishtom ha kamet. Hakidiki arpu prasnam ula yok ban hikai ki babun ngut ki khna bakentup ru yu menteri rangba kajala u Conrad K sangma haka school Saint Columbus New Delhi u brother D'Souza ula hikai u klur akplim ke Bollywood u Shah Rukh Khan. Ha usnam arhajar u brother D'Souza ula seng ke Providence School Shillong ban ai jing hikai ki khna ki bawan ki long yeng long sem ki bajanjar. Nakaliang u menteri rangba ula penpaw ke jingdo ka bakraw halor ke jing klat no jing u brother D'Souza. U brother Solomon Morris ula pentip baka jingle anyang bat jingle buram yu brother D'Souza kan sedang hakapor khatwe bejemen step hayeng mane jong ke Saint Edmund School halai umkra hak khandeu tarik risau arajar arpusau.